Padmasuri rongbong terang amahang ketek ningkan ner kebrapho kechok arni pacheton dunsi Bokoliaghat Higher Secondary School along Katalon Pon. Kardom pini ni di alkenis Karbi Anglong than pon dibang puthari sabilang terang non betang ton penari ponitha. Pato bejirlo baji sira minit dikebrapho por malom Karbi Anglong dendangkhan alom tomon herai ke thepik penajok muniratum hangjolo setami kopai kimesen penajok majok ahemta hengnoni lapen arengahu sowangwe pusi pherangki athengnu nangchathandun lapen ningkan thongkep likep aprang pen non ansi laan kethe aherai theklong pinlo tarapung pen ningmetimung lutikimi news Karbi Anglong. Padmasuri rongbong terang amahang ketek ningkan ner kebra phokep kechok arni pacheton dunsi arkoi niphai cricket thomarni Bokoliaghat Higher Secondary School along Katalon Pon labangso maya long manpeng aluhi sar Dr. Tuliram Ronghang KAC Lakha Tresir Cap Diphu LAC MLA Bidasing Leng Local MAC Sar Ramsing Timung Madhuram Lekthe Tokbang Khoya Singh Hanse PWD Board Chairman KAC Akehai Longki Be Padmasuri rongbong terang lapen Majuli pen nang kachetongdun Sri Pritam Pordev Goswami lapen penangan manpeng kedo kethe kidingatum chetongdun Padmasuri rongbong terang amhang kethek ningkan nerkebra pho kechok arni pachetongdun si pinila so amai along Padmasuri rongbong terang anong e banghini abang phu aphan Padmasuri rongbong terang anong e pajirpon labangso anong e ke pajirpon Sri Tuliram Ronghang KAC lapen Majuli pen Pritam Bordev Goswami alang litum banghini aphan Padmasuri rongbong terang anong e pajirpon lo lapen Pritam Bordev Goswami alangli inut kangthir et abang phu lapen ningkeme abang phu lapen Karbia khai ta isi khai kangthimpu chini si alangli Majuli pen wangsi Karbi Anglong along Padmasuri rongbong terang anong e nangche dengdun lo wolongko maji pen theng tom tokbi lutikimi news Karbi Anglong. rongbong terang মহোদয় মাজুলীৰ পৰা অহা কৃষি আউনীআটী সত্ৰৰ মাননীয় সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী প্ৰভু অসম এবার মাননীয় বিধায়ক বিদ্যাসিং ইংল্যান্ড এবং অনুরোধ জানাই একাধিকভাৱে যাতে খাৰা হৈ আহে তাৰ কাৰণে মই লেখক লেখিকাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগত কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হৰিমন দিলুং সকলোৰে শ্ৰদ্ধা প্ৰাপ্ত নহন সাহিত্য সভা সভাপতি তথা পদ্মশ্ৰী
রংবং কেরাং জন্মদিন উপলক্ষে সামান্য কথা আজি এই জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজি সভাত সভাপতিত্ব কৰা অসম সাহিত্য সভা কাৰ্বি আংলং জিলাত সন্মানীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত থকা ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ মাজুলীৰ পৰা তেখেতে আহিছে। লাডাখ অলংক মাজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আহে মালং gitu kecil atmosferi ngomong sekarang salah ketek kami dan acara konser kami kan banget yang pining ka permohonan betah laso award itu masih pini ke Dr. Pitambar Dev Kusami Pradikari alangnya majelis alam presiden alang fancy la mangswa nong e mang pajir kono sila so nong e long e pajir long eleto asia makke ha doktor deliran punta kita ngi kita alang misalnya salam amkan lapen Dr. Pitambar Dev Kusami alang kita karbi akhe ke ing lim lapen ing khiriat lapen gengset akhe sila so ke pange dum kadok perintah kacing hon pathe pigmengi sila alang apa malam kan kono kasi elitum akhe kan anong kasi elitum alang itu kuno ba elitum okumia akhe amor arbungo karbi di masa laten iwa boro son si alang li hamalam kan tadi tanpa jadi kon kasi elitum tak kegang tim puke elitum han nanak kon laten elitum ta cicini elitum kegang tim metang alang aki lum tumo atau kaweta jutang sok atau gue hinda elitum ta top teams gitu si hoppen lah alang ni kalau kita mau ada bersama ganjaya lama kita coba bepin lah sih ganjaya tekan Pini ni phai cricket home Deopani constituency ka parlo ar namlang pialong KJA pen patir pi ponsi kejengsi hacha ke kan aronga je padupon laso along chunbanga hin pen lamaing thurpon laso along ar namlang pi bidisar soryarong pharla pente aluhi aman pen nangche tongdun atum lake KCS along Kacharabdun Humsing Bay Lapente Sunil Tokbi Lapente Deopani Forest Beat Officer Rajesh Lekthe Lapen penangan kithe kiding atum Lapen Sorkari Gangbura Lapen Arnam lang Piara Latum Setami Thurdun Joksi Mayalong Ar Lir Acham Pidun Labang so ajay mek along bang Pharo isi sose Armu atum Nangchetong dunsi Pini labang so First hachakekan Arong aje Ajay mek setami mesen me et pen pajut pon Rongagora pen Loren Lekthe Lutikimi News Karbi Anglong Ini berita kelan sigang ton ponik lo, lai bom tami LK News Karbi Anglong.